Керекішті болзан датыван халық шындырыжашы жамрыксен патриотла дуемне вайладашы. Чувашинрен духна офицерзен сыны Отечества бірлежеве шулдалы крешне бідімлетре. Пухурах ускатны идузене Алексей Енекин землере. Офицерзене бірлештереген күневір организации шыржывра урох щук. Шак бірлежувара ширым жылытла ішлет. Чуваш енре журалзависны жаржиннызем туслухра жирып вайбулныне дуйза бір-бірінбе яланах тажы жиғынура булмадырыжашы. Шулдалы крешне бідімлетме візем иккімір жол коломны хулынже бұғынжаш. Чувашан духна офицерзам пиде бызык ішсем давашын. Шлеще, патриотсене үстереще. Шаванбада пирин пірле булмалла, пір-біріне булышмалла пирин государствына. Мухтавла салдаксем иртне жул ширеплетне эш планне туллин бурнышлана. Тірлі дырыға житсе, ширы мытла пілдерішлі эш пуштуза иртерні. Шавынбегех пірлежу сайтне женетні. Чуваш республикинжен духны шарбаттыры зімбе балаштараган карта қадырлені тада үттіде. Кунда паллах ядарлы грант пулыжывне балартмалла. Унба усу гурза ветеранзем час-часах чаваш енеде духса жүреші. Шавығытрах шыржывчи кинже тушмана хиреш кережеген салдаксене булышмадырыжашы. Ядарлы операция пушланых үшін перен госпиталде аманны шинзем биде нумай. Салдық шене шиплені бүпілек, чаваш республикіне кайза, шамрық шембе, калайса, школды ачесене, техникум ачесене, училище ачесене, калазығдар бар шары шишінжен. Ширим шоу уже патриотла калайшызем ертерепер. Ядарлы жар операцияне худшынаганзене булышмашкан офицерзем тірлі майзем жырашы. Кам укша денге е шархадыры бұғад, кам ыргымылы акциязем ергелет. Алена Бабырле ыргымылы концертсем ертерзе, укшазем бұқса, бізенден темір гамагазем, туза ядымыр шарзене. И малалада итти ендешсене, чаварсене, шамбек исем дума ченетпір. Паян Хигон сыны Отечества бірлежевен тепті візінжен бәрі, шыржывра патриотсен юхымне вайладасы. Куенбе халі мінлері хешлемелене иртні жуллайық қыдар тірдеші залдақсем. Шар операция пушлантан пирин шыржывра бір проблема пульджа. Мінле каларыш частичный мобилизация пулатезе. Пиде нама шарма кажазем пушлаш тарма шыржывран. Кам Грузине, кам Казахстана, кам Узбекистана. Кумине пілдерет, нумай ажазим цван шыржыва сыхлас тени шухшук. Ол кытардат пуржыш ажазине де бір патриотическое ішпе тытайман. Шамбада ебір шулат бар шак патриотическое воспитание ажазине үстермелле. Аякра ішлезе бұрынаган офицерзене тебір көткізейду ғаны шырландарад. Ялда жиденеген ажазем чывашла галашманны делендерет візене. Тывандырыға келзе гайны жоқ шак пулым уйрымақ шуғыжа яраттеші. Каждый перепись сирен чуваш халаке пятсе брать. Ялабыран. Школда да чуваш терхине вредмес. Сябрака дезем уже детский затран уже зем выршта ганагала здесь чуваш я меня каждый аша мже водонать. И быть важнее. А дезине вредмес. Луксине вредмес. Сямба пятсе брать перед терхе. Терхине подересек перед. Чувашин бушлыгын Россия президенті жүменжі полномочилі представителі Алексей Ладыков каланадырық пирен хамыр чуваш болнышын мұнашланма вредмелі. Вуны шулда бірре булаган жиравра кашнейін хыйне хыюллын чуваш тезе балартмалла. Вара ларудыруда ыры енне улжынма булдары. Алексей Олегович уява бұғыннызене парнезембе хизеп худжезембе жислары. Ендешсене яланақ бірле булма ыйтры. Офицерзем вара шаккунзенже тебір год чываш енреділ булмагалашса дадылжыш. Көрнерех шу уехын ултымы жинже шемірлі хулынже кадетсен черетлі стройба юры уявы ертмелі. Унда шамрыксен булдарулықне харазах пилік тірлі дубужура дәрісләш. Чываш енгіларым вали Алексей Енейкин, Святослав Петров.